কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহন গাৰ্ড নিৰীক্ষণৰ বাবে অগ্ৰসৰ হৈছে। Aprangsi kadok kawiarat doan lapan Indian Independent Araniga Atadom Pajarikla Tadom ini Indian proxy kira proxy laso katalon nalong Nanga cetong don Manping Gedo Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Deputy Speaker Pen Danglok PFC Parliamentary Conference MP Kacipi pon Arani ini Arani hello Bharot Angdeng Kulinda Longpen Jongsi Kathang Apirbi Kebanglong Arani iglo Lasipini nilitom nilitame Bharot angka doan arad pen anpata Karbi Anglong arad ke doan apandame Bharot ke jogarani Akadom puthot Pajiri iglo puthot kaldom rat atom pini laso ningkarong ajai me along nili lam the jai aprang nipi Karbi alam aphan ardi kacipi amen pen Karbi ahir jiri sang hirsi nili lam the tang cheng iko Kangting alongri jongsi nanggi katheang lake chesongsi longji chenam inut apolke Bharot along British atumsi paricholo chenam bonta rat ka chesong amede thetan laso ajok kat nangke kot British doan lake rat kaca song ale chenam longri allo army arve nang close itu doji temon herai happy photo doan
suri bonda itum rat doan ajakong pi ceher jak lote wang bekji helan det along ri kimi lake rat kace song ajutang binong ki bharot ang deng kejong arni joy kele katalim lan kali acam dam nanglo songjar suri abi li duklo rongri adang ki laan si kelong bharot ang deng ili